Ćao drugari, dobrodošli na novi video na ovom kanalu. Ja želim da vam objasnim zašto sam se ovog puta javila sama, bez Marine. Dakle, radi se o tome, kao što ćete već vidjeti po naslovu, da snimamo prvi vlog. To jest ja. Htjeli smo vas na Instagramu. Da li želite možda da gledate na ovom kanalu kako snimamo i odvojeno klipove, ukoliko nas dve ne idemo na istu destinaciju i tako dalje, snimamo neke vlogove. Većina vas je glasalo da hoćete da vidite i zajedno i odvojeno vide. Tako da, evo me, sedim ovdje i počinjem da snimam. Ja počinjem da snimam danas, sutra idem. Razlog za to jeste što ću sutra stvarno biti u žurbi i da ne bih slučajno zaboravila da sedem i da popričam sa vama, morala sam to da uradim danas. Ovo je prvi put da ja u životu snimam vlog, a pogotovo da ga stavljam na YouTube, tako da ja se nadam da ću ispuniti neke očekivanja i da taj vlog neće biti loš. Ja idem u Suboticu na 5 dana, to je jedan gradić pored Subotice. I voljela bih da snimim što više mogu, proslavljam se dečkom godišnjicu, tako da, eto, na taj neki način ćemo to proslaviti. Da, s obzirom da ja sad prvi put idem u Suboticu, ću baš sa mnom, da vidite i vi kako šta i da vidite šta ću da radim tamo. Ćao ljudi, dakle ja vam se sad javljam, danas je dan kada krećem za Suboticu. Ja ću sad da se spremim, da spakujem još stvari koliko mi je ostalo i otići ću do Marine, nešto da joj dam, tako da ćete je vidjeti na kratko u ovom vlogu. Zatim se spremam i idem dalje, naravno javljat ću vam se šta radim i gdje sam i tako dalje. Kontam da će telefon pasti čim krenem, da, ali bože moj. Tako sam i mislila. Nema veze, u principu idem do Marine, idem kao kreten s ovom kapom, ali oprala sam kosu. Idem po Marinu, to jest da joj odnesem šta treba i vidimo se kasnije. Pogodite ko je sa mnom. Ćao! Došla sam da joj dam šta treba i idem dalje. Ajde pa se vidim. Ja vam se nisam javila kad sam stigla, zato što sam bila jako umorna i bukvalno sam odmah legla da spavam. Ali evo, sad je novi dan, novo jutro, tako da sad vam se javljam. Ono što sam htjela da vam pokažem jesu ove krofnice. Pojeli smo već dve, ali ja to kupila sam ih da bi ih donela ovdje i željela sam samo da vam pokažem zato što izgledaju fenomenalno. Plan za danas još uvijek ne znam. Nisam još uvijek čak ni sigurna da li idemo danas u Suboticu ili sutra. Ali vidjet ćemo, javit ću vam sve, tako da povešću sa nama šta god da radim. Dakle, plan za večeras je da idemo u Suboticu. Tako da sam to samo htjela da vam kažem i da vam kažem da sam ja kreten, zato što sam shvatila da sam zaboravila maskaru i to sam naravno shvatila u sred šminkanja. Tako da šta ću radim ne znam, vjerovatno ću otići da je kupim jer ne mogu ovako s malim trepavicama, izgledam ko da ih nemam sada. Tako da ne znam, vidjet ću, vjerovatno ću otići da ih kupim, javit ću vam.
I ništa, idem da se spremam, da se oblačim, pošto naravno ne idem ovako, jel? Tako da vidimo se malo kasnije i tako. I da, molim vas, ne zamerite mi zbog obrva, namerno ih puštam, namerno ne želim da ih čupam kako bi ih sredila kako treba jer sam ih uništila, tako da ne zamerite. Evo, napokon sam se sredila malo, tako da krećemo. Došli smo u Suboticu i sad tražimo neko mesto da jedemo. Nemamo pojma gdje ćemo da idemo, ali vidjet ćemo. Dakle, danas je, ne mislim da ću pisati datume tu negde, danas je 31. I danas ćemo verovatno ići u taj gradić blizu Subotice, da se prošetamo, pa da li ćemo opet sesti na neku večeru ili nešto ili na piće, vidjet ćemo. Uglavnom, snimat ću vam sve to, rekao sam da vam javim da znate plan i za danas. Mi smo ipak na kraju shvatili na večeru. Evo, mi smo sad stigli kući i kao što ste vidjeli bili smo na večeri. Htjeli smo da odemo u neku plastičarnicu posle toga, a nismo našli ništa u tom trenutku da radi. Tako da ćemo verovatno ići sutra ili vidjet ćemo već drugi dan. S obzirom da ostajemo ovdje do 4. Da. Sad, ono što vam nisam rekla, zaboravila sam iskreno. Kada smo bili u Subotici, bili smo u restoranu Boss se zove. I skroz je bilo ok, znači bile su super porcije. Kod njih ima, ja mislim, kod skoro svih porcija, koliko sam vidjela, i manja i veća. Verujte mi da je manja sasvim dovoljna. Mislim, naravno, ukoliko volite baš puno da jedete i može da vam stane, onda i veća ok, ali manja je sasvim dovoljna, onako, ne može da bude mala nikako. Što se tiče ovog restorana danas, u Kanjiži smo bili. Uvijek zaboravim da kažem kako se zove taj grad. Bili smo u restoranu Riblja Čarda, mislim da se zove. Cene su baš pristupačne. Bukvalno su za svačiji džep, ako hoćete da odete na večeru ili to. I ručak kako god. Jako su pristupačni, tako da eto. I to je to. Obavještavat ću vas u buduće na vreme kako gde odemo. Tako da, eto, to je to. Kao što sam rekla, sutra ćemo vjerovatno otići na neke kolače, nešto. Može da se desi da opet odemo do Subotice koji dan dok ne odemo i tako. Uglavnom vidjet ću da snimam sve to. Imam osjećaj kao da nemam onako dovoljno materijala za neki vlog koji, da kažem kako treba. Ali eto, vidjet ćemo na kraju, nadam se da će biti dobar i da će vam se svidjeti, s obzirom da stvarno ovo prvi put radim, a ne idemo na neka specijalno zanimljiva mjesta, tako da nemam nešto toliko specijalno da vam pokazujem i da snimam, ali eto, želela sam da obeležim ovaj prvi vlog.
ovim putem ovdje. Gdje si, buddy? Gdje si, ljubavi? Gdje si, bila? Gdje si? Koja je lijepa kuća, jeli? Koja je lijepa kuća? Ljudi, ja vam se sad javljam. Danas je 2. april i ne mogu toliko da gledam u kameru, nema veze. Idemo opet do Kanjiže i vidjet ćemo dalje šta ćemo. I pogodite šta, opet večera. Da li sam ja jedina koja na svojoj pici stavljam ovoliko kečap? Ja sam malo pre ustala i evo šta me je dočekalo na stolu. By the way, M&M's su mi bukvalno omiljeni slatkiši na cijelom svijetu. Tako da, ko ima najboljeg dečka na svijetu? Opet smo došli do Kanjiže, ali ovog puta nismo nigde seli, već se šetamo. Ovako, danas je posljednji dan i danas ne idem više nigde, već krećem kući, tako da to je što je. Nadam se da ste uspjeli nešto da vidite, ja još uvijek ne znam kako je sve ispalo, pogledat ću tek večeras, tako da nadam se da vam se sviđa ovaj vlog i da sam uspjela, s obzirom na to da je prvi, tako da ko zna, ukoliko vam se sviđa, lajkujte ovaj video i ako budem primetila da vam se sviđa, nastavit ću sa tim i ja kao i Marina, tako da hvala vam puno što ste gledali. Ćao!